Reka ndabifurize kugira ibihe byiza abanywanyi b'ibiganiro byacu abakomeje kudukurikira ndetse n'abakomeje kutwumviriza ngaha kuri ino mbondesha kuri yacu aina yanyu. Reka ndabifurize kugira agacamunsi keza kuri mwebwe mudahinganya kutwumviriza muri ano makuru n'ibiganiro byacu tubandanya kubategurira ndetse no kubashikiriza. Tugiye kurabira hamwe amakuru yihuta cyane, amakuru agezweho ariko aravugwa cyane cyane yibanda kuri ko biravugwa mu bigendanye n'umutekano, politique, diplomasi ndetse n'ibindi. Turi kwa kabiri igenekerezo g'11 ukwezi kwa 11 2025. Mwese ndabashuje kandi ndabifuriza kugira ibihe byiza cyane. Muranyemera rero turabira hamwe amakuru akomeye cyane, amakuru akomeje kugenda agaragara nk'ibisanzwe ariko aravugwa cyane cyane kubikomeje kubera mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Muri aya makuru ndaza kukubwira yuko igisirikare cy'u Burundi cyangwa se ingabo z'u Burundi FDNB by'umwariko ziturutse ahitwa Bigobogo zerekeje mu bice bya Minembwe by'umwariko nk'uko bigaragara. Ni ingabo z'abarundi zikomeje kongera by'umwariko zikomeje kongera imbaraga ku rwego rwo hejuru, aho kugeza magingo yangaya zikomeje kugira uruhare rukomeye cyane mu bikorwa bigendanye n'ingwano zikomeje kubera ngaha ku butaka bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Hanyuma kandi ndakubwira yuko ingabo z'abarundi FDNB nanone zikomeje kugenda by'umwariko ziragira uruhare mu bikorwa bigendanye no gufatikanya n'ingabo za leta ya Kongo. Ndakubwira ko General John Chibangu yamaze gutabwa mu mvuto ikinshasa. Byogenze bite? Ibi uraza kubisobanukirwa mu idonido ry'aya makuru. President Tshisekedi ndetse na President Evariste Ndayishimiye baragiye kurongora imiryango ikomakomeye cyane ngaha mu karere k'ibiyaga bigari. Ikaze kuri mwebwe mwese mukomeje kudukurikira ndetse n'abakomeje kubana natwe muri izi gahunda z'amakuru. Nizere ko mukomeje kumererwa neza. Ndabaramukije kandi ndabifuriza kugira ibihe byiza abanywanyi b'ibiganiro byacu, abariko baratwumviriza bari ngaha mu Burundi, abari mu gisagara cya Bujumbura, abari Gitega, abari Bururi, abari mu Kayanza, abari Mwaro, abari mu bice bimwe na bimwe bigiye bitandukanye. Mwese reka ndabifurize kugira ibihe byiza. Abari mu makungu ya kure ndetse no mu bindi bice bigiye bitandukanye, mwese mbifurije gukomeza kugubwa neza. Byondaritse sabone kugira uwa mbere mu mazajya baradukurikira ndetse utange ibyumviro byawe nyize ngaha muri komanteri. Reka turabire hamwe amakuru yihuta kandi agezweho. Amakuru ariko aratugeraho ngaha kuri no munesha kuri yemeza ko ingabo z'u Burundi zibarirwa mu magana zisutse mu gace ka Bigobogo kuwa mbere igenekerezo g'10 ukwezi kwa 11 2025 zerekeza ngaha mu Minembwe, abivuga ko zifise umugambi wo kugaba igitero giturumbuka ku birindiro biremere cyane byatwirwa ndetse na M23. Izi ngabo zaravuye mu birindiro byazo byo ku gipimo mwirango rya Ugefi ndetse no ku Gashenye mu duce twa Bigobogo, zanyuze kandi inzira ya Mutambara zikomeza by'umwariko kwa Murima ndetse n'ahitwa Mukoko, aho abanyagihugu batuye bavuga ko zari zifise ibigwanisho byinshi birimo rero imbunda ndetse n'amasasu byinshi. Bibona ikare yuko impande zombi cyangwa se uruhande rw'uba rwiteguriye ingwano iremere cyane. Uwaduhaye aya makuru yagize ati bari bikoreye ibintu byinshi, hari ibikoresho bya gisirikare byagaragaraga ko rero biteguye urugamba ku buryo ruremere cyane. Twabonaga kandi ko barimo gutegura igitero kiremere cyane. Aya makuru kandi yaraje akurikira igitero cyaragabwe kuwa gatanu w'icyumweru giheze canke w'indwi iheze cya FARDC, ingabo z'abarundi ndetse n'imihari y'abazarindi ndetse na FDLR by'umwariko kuwa Nyaruhiga hafi ya centre ya Minembwe. Izi ngabo kandi ariko by'umwariko zarakomeje gukomeza guhangana na twirwaneho muri ino ndwi iheze nkuko amakuru akomeje kugenda tugera bivuga. Biravuga ko kandi mu gatondo ko kuri wa kabiri hari abandi basirikare benshi b'u Burundi barinjiye mu Bigobogo baturutse ahitwa Ibaraka. Atubu tuvugana bari mu Bigobogo ku mugaragaro, barabarirwa muri za mirongo, bagaragaza ko rero biteguriye urugamba. Ibi bikorwa birakomeje gukurura rero impungenge z'umutekano muke rero nyine ugaragara muri Kivu y'Amajyepfo, aho rero imitwe yitwaje ibigwanisho cyangwa se yitwaje intwaro irimo Wazalendo ndetse na FDLR ikomeje kwibasira abanyagihugu b'abanyamurenge mu gihe bashinza ingabo za leta y'u Burundi n'iza Kongo rero gufatanya n'iyo mitwe nk'uko byoma bigaragara.
ni ingabo z'abarundi biboneka yuko kandi zikomeje kugenda by'umwihariko zongera imbaraga ndetse n'ingufu ziremereye cyane. Biravugwa yuko usibye abasirikare bariko baraza bakinjira muri ibi bice, biravugwa yuko kandi hakomeje kugaragara ibikoresho bimwe na bimwe biriko biraturuka i Uvira. Ni mu nyuma yuko kandi abasirikare basanzwe barongoye urugamba cyane cyane ku ruhande rwa leta ya Kongo n'uruhande rw'ingabo z'abarundi baba baherutse guhurira ngaho mu gisagara cya Uvira. Aba baraherutse guhurira i Uvira nyine muri gahunda iremereye cyane yo kugerageza ndetse no kurabira hamwe rero ingene impande zombi zishobora kurabira hamwe uburyo zohangana cyane cyane n'ibitero by'umwanzi. Biravuga yuko bakomeje gahunda ndetse n'intumbero iremereye cyane yo kugira barebere hamwe uburyo bashobora gukomeza ibitero kuri twirwaneho nk'uko amakuru yoma aratugera bivuga cange nk'uko bikomeje kugenda biratangazwa. Aya makuru yihuta cyane kandi ariko aravuga yuko ingabo z'u Burundi muri iyi nama zaremeranyije n'iza Kongo ko zigiye kongera zigahuza imbaraga zigakaza ibitero biremereye cyane nk'uko amakuru akomeje kugenda atugeraho abivuga. Amakuru kandi akomeza kugenda by'umwihariko atugera aravuga yuko uyu munsi ibindi bitero byongeye kugaragara mu bice bigiye bitandukanye ngaha muri Kivu y'Amajyaruguru. Abivuga ko kandi hari zimwe mu nzobere z'abasirikare b'abarundi nabo bakomeje kugenda baragaragara muri izi operation ziremere cyane zo kugerageza guhangana mu buryo buremere cyane n'uruhande rwa leta n'uruhande rwa M23 nk'uko amakuru atugeraho abivuga. Ubu tuvugana mu gice cy'Imasisi amakuru yihuta cyane ariko aratushika ko muri uno mwanya aremeza ndetse akanashimangira yuko mu bice bimwe bimwe indege z'intambara zongeye kwasuka ibitero biremereye cyane. Indege zitagera abadereva z'igisirikare ca Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo zaragabye ibitero bivuga ko byongeye kwibasira ibirindiro by'umwihariko bya M23 mu ijoro ryakeye muri teritwari ya Masisi mu ntara Kivu y'Amajyaruguru. Mu itangazo ryarashizwe ahabona ku mbuga ngurukana bumenyi, ihuriro rya Alliance Fleuve Congo ibizwa mu mutwayi 23 ryarumvikanye ryamagana mu buryo buremereye cyane ibitero bya drone bidasiba rero nyine bikomeje kugabwa n'ingabo z'ihuriro ry'ubutegetsi bwa Kinshasa. M23 yagize ati ibi bitero biranyuranyurije n'amasezerano yo guhagarika ingwano byarongeye kwibasira abanyagihugu ba civile ndetse n'ibirindiro byacu guhera mu ijoro ryo kuwa mbere igenekerezo ry'icumi Ugushyingo 2025 bishyira kuri uyu wa kabiri igenekerezo rya 11 Ugushyingo 2025 turi kuri iyi nshuro rero ahitwa Ruke muri teritwari ya Masisi niho hari basiriwe n'ibyo biturika cyane. Ni ibiturika byongeye gutuma kandi abanyagihugu bongera gutizabo abandi bace barikingirana ku mvu z'umutekano. Mu guhangana n'ibyo bikorwa kandi by'ubugizi bwa nabi byibasira inzirakarengane, M23 iravuga ko itamagana gusa amakosa yagiye yarakogwa ahubwo ko yongeye gushimangira ubwitange budasubirwaho rero nyene bwo kurinda ndetse no kurengera abasivile canke abanyagihugu bamaze igihe bibasirwa n'ingabo za Kongo nk'uko byoma bigaragara. Iri tangazo kandi rirashizwe ahabona mu nyuma yuko nanone ku ruhande rwabanje Brigadier General Sylvain Kengembo Musa umuvugizi w'ubushikiranganje bwo kwivuna abansi ku ruhande rwa leta ya Kongo nawe yongeye gushimangira ko ibitero byo ku ruhande rwa M23 bikomeje kugera byibasira ibirindiro bya leta ya Kongo. Yagize ati mu bice bigiye bitandukanye by'umwihariko muri Kivu y'Amajyepfo twirwaneho irakomeje kugaya ibitero ku birindiro by'ingabo zacu mu bice bigiye bitandukanye. Muri Kivu y'Amajyaruguru naho rero nuko nguko byifashe aho uyu nguyu yumvikanye aravuga ndetse agashimangira yuko intambara ikomeje kugenda igaragara canke intambara ikomeje kugenda ifata intera ishaka gukomeza guhindura ibintu hano ku butaka bwa Kongo. Bwana Sylvain Kengembo Musa mu itangazo giwe yashize ahabona yumvikana avuga yuko nubwo bihagaze bityo uruhande rwa M23 rukomeje kurenga ku gahenge mu buryo buremere cyane, icakora avuga yuko batazoshobora kubyihanganira nabo bazama barigwanaho bakarinda abanyagihugu mu buryo bugezweho. Mwese mbashimire tugaruke mu kanya turabiramwe ibindi biriko biravugwa cyane cyane ku nkuru nziza iriko iravugwa hagati ya Kinshasa ndetse na Gitega aho abategetsi b'ibyo bihugu byombi biteguriye kurongora imiryango iremereye cyane nga mu karere k'ibiyaga bigari. Mwese ndabifuriza gukomeza kugira ibihe byiza.